umuntu arangana ate? Arambwira ngo umuntu ni munini ngo araruta ijuru n'isi. Tese gute? Ngo byombi bibitse muri we, ngo yikoreye ijuru ngo n'isi. Arambwira ngo umuntu araruta ijuru n'isi. Ndatangara. Turi mu kubona abagore b'i Kigali nje nzavuga ngo basaze n'aba bakobwa ngo bari mu gupfa n'abagabo babo cyangwa abagabo nabo basaze, ngo umwe agapfa n'undi ngo ari wakunda wenyine, kubera ko inguri mu gukunda n'abandi. Ngo urukundo rwose ufite rwose ngo urumukunde. Mundebe hano basha mundebe nta muntu wo gukundisha urukundo rwose. Umuhamagara ntaho bitaniye n'ibindi byose. Guhamagarwa ni uguhamagarwa tu. Tubishakire mu mwuka wundi no mu zindi mvugo. Uko umuntu ahamagarwa n'umuntu niko Imana izihamagara abantu bayo. Aho bitandukaniye gusa na amajwi azaduhamagara, inshusho azazamo. Bamwe azaza mu nzozi, abandi akaza mu babahanuriye, abandi akaza mu iyerekwa ryabo, abandi bakaza mu buryo babishaka, abandi. Umuhamagaro ni ukuvuga ngo ni Imana iba yahamagaye umuntu. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10 umurongo wa 25. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditse ngo. Byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo niki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unsubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Amen. Amen. Turangirize hano gutegeka kwa kabiri gice ca 8 murongo wa 18 duhere kwa 17. Uzirinde we kwibwira uti, n'imbaraga zanje n'amaboko yanje nibyo byampesheje ubu butunzi, ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro n'abasokuruza banyu, nguko irikomeza muri iki gihe. Amen. Birumvikana muri bake, ariko kwikiriza ko kwabaye guke cyane, ariko ntaco bitwaye. Mpfa kuba muhaye mwumva, naho kwikiriza nibisanzwe. Ndagira ngo tuganire ariko umwanya mutoya kuko burije, kandi nkurikije abantu bandi imbere n'abantu bato mu myaka, kandi abantu bato mu myaka mu materaniro tuzi ibyo bakunda. Bakunda kuririmba, bakunda gutambira Imana, bakunda ibyo bintu bijanye na muziki. Kugira ngo tutabibatesha cyane umwanya munini, turakoresha umwanya muto. Bahaye ikaze nanje cyane. Yesu abagirire neza kandi Yesu abanezeze. Turaziranye sinirwa nivuga, ndabona benshi turabaturanye hano muri Kigali. Twakiriye umushitsi wacu Ruvuzangoma Pasiteri, karibu cyane. Turakwishimiye, Imana iguha umugisha mwinshi. Bintu byose byakozwe byagenze neza, si za mvugo z'abarokore, byagenze neza pe.
byagenze neza cyane. Imana ibaha umugisha ku bintu byose mwakoze. Uyu munsi mu bigaragara hano hari igiterane gito, umuntu arebeye mu maso y'inyuma habaye igiterane gito, ariko byatewe n'ibindi biterane byinshi byabaye muri Kigali. Urumva haba hakozwe mobilisation nyinshi, ubukangurambaga, abari bo bose bashaka ko bitabirwa. Pilote rero ni umuyumbe, ariko kandi ni n'umushitsi muri Kigali kuko si umuturage wa hano. Ubwo kuba yitabiriwe n'iteraniro ringana gutya ni rinini cyane, kandi n'iteraniro rifite umugisha mwinshi. Ngira ngo twakwiha amashi mu by'ukuri. Bwana sifiwe. Rero muri iyi gahunda tugiye gukora iraza kubamo ibintu bitatu mbateguze, nubwo bwije ntiyagira umuntu utaha ngo dusigane. Turi bake bagerageje kubicaza neza ngo duse nk'abafashe sale yose, ariko batwegeranije twokwirwa ahantu hato, hagiye haba intebe ziri hagati. Ni ukuvuga ngo nimutaha mbere biraza kugaragara ko mudusigiye irungu ryinshi. Ntituza kubatindira kuko hariho kire z'imiti baza banywa rimwe umuntu akamakira, akabaho izindi baza banywa iminsi myinshi. Icyo nshatse kuvuga, aya materaniro ntituyategerejemo ibyo dukeneyemo kuko turi butinde. Ibyo tuyifuzamo ni Yesu bizi, ariko ni ibintu bishobora gukorwa mu gihe gito no mu mwanya muto bikuzura. Cyo ni icambere, turabana hano. Ikigira kabiri, vision cyangwa se umuhamagaro muri iki kinyejana ukunze gushirwa mu bikorwa cyane, n'ibintu byinshi, ariko birangajwe imbere n'ikintu cy'ubushobozi, amafaranga. Bivuga ngo abantu bari hano twese turaza guhereza mwene data ku mafaranga, kandi angana nayo dufite, apana yo tudafite. Angana nayo dufite, angana nayo twobona muri iriyinga, angana nayo twobona muri uku kwezi, kuko tufite urukundo rwo kumuteza imbere mu muhamagaro wivuga butumwa biciye mu ndirimbo no mu bindi byinshi byuzuye umutima we. Turaza kumuhereza ku mafaranga. Ikigira gatatu, turaza kumusengera. Buriya ibintu byose bitangwa n'Imana kandi bishobozwa n'Imana. Ntabwo ibintu byose twabirebera mu mafaranga gusa no mu mipango y'ibitekerezo, ariko tubirebera no gusabira umuntu imbaraga, kumusabira amavuta. Urwo ni urufunguzo rw'ibintu byinshi bidufasha mu byo tuba twifuza gukorera Imana. Rero bavandimwe, turabashimiye cyane kuba mwitabiriye mwene data. Iyi gahunda njewe sinayitegujwe kera, nayibwiwe nkejo, ariko numva ndayishimiye cyane, numva ni ngombwa. Turabashimira rero n'umuyobozi wa gahunda Muhemeri, wabikoze neza, kandi Imana iguhe umugisha. Bwana sifiwe. Baririmbyi bacu mwahabanjije, muri abantu beza, muri abantu b'intwari kazi n'intwari, turabazi, turabakunda, mugira ubwitange bukomeye cyane cyane. Turabizi muri Kigali, amazina yanyu mwarayubatse muri birangirire, ntabwo ndimo kubaryoshya, murabizi ko ariko bimeze. Umurimo wanyu mujya mukora neza, Imana ibaha umugisha cyane cyane. Namwe baje babashigikira. Impano itazikunda gushigikirwa, kandi ari impano nkuru itazikunda gushigikirwa, n'impano yo kubwiriza. Umunsi uko twabatumiye ngo muze turigisha, muzasiba mwese. Ni iki gituma mutayikunda cyane? Kandi muyikunda, kandi ari nkuru. Buri yibangarizwe n'Imana. Reka mbendekeho muri iki kintu, ndavugamwo ibintu bike cyane, ariko kubera ubuke dufite, umutima uri muranemeza ko muza kubyumva. Turabavuga butumwa bahora bagendagenda cyane, kandi tugahabwa insanganyamatsiko z'uburyo bwinshi butandukanye, tukinginga Imana ngo ibidufashemwo tubone ico tubwira abantu. Ntabwo ngiye kubabwira amakuru ari bubasindishe kugira ngo duhereze pilote amafaranga,
kuko ibyo pilote agiye gukora byari kudutera ikibazo yaba twaramo tuvuga ngo pilote tugiye kumushakira amafaranga nitutayabona araburara. Nta mafaranga tugiye kumushakira yo kurya, tugiye kumufasha amafaranga yo kugira ngo ibimuri mu mutima by'umuhamagaro agerageze kubishira mu bikorwa. Bivuga ngo tutanamuhaye n'igiceri cy'atanu tiyotwanga yosohoka akabwira Imana ngo Mana nje ibyo nshoboye nabikoze, narasenze, nateguye indirimbo, natumiye abantu, none tibampaye amafaranga menshi, nta kibazo yogira. Icyo ngiye kuvuga ni inyungu. Ndavuga ibintu bitatu, ndababwira umuhamagaro icyo ari cyo mu magambo ahinnye. Nindangiza kuvuga iryo jambo subire mbabwire kuramya no guhimbaza mu magambo nayo atari menshi. Nindangiza nsozereze ku ijambo rivuga ngo inyungu z'umuntu wakoreye Imana. Inyungu z'umuntu wakoreye Imana bimugendera biti. Hari ibintu bagiye batureresha kandi si bibi, ikintu kiza mu gihe cyacu. Batwigisha gukorera Imana umunsi wo gukora. Ico ndi mu gukunda ngo tugikosore. Hari amagambo abiri ndi mu gukunda ngo dukosore kandi simbishoboye ariko bizageraho bikosoka. Ni ikintu cyo kwigisha abantu urupfu turi hejuru y'umurambo. Nibwo tuzana iyo sije gukuramwe abantu ubwoba bw'urupfu, kubwira abantu wapfuye ko atapfuye, kubwira abantu ko wapfuye yizera bitagomba kuturiza. Tuza tubivuga tufite umurambo bitokunda. Urupfu dukwiriye kuza turutegura. Itorero rikavuga ngo muzaze dufite icumweru cyo kwiga hejuru y'urupfu rw'abizera ndetse n'urupfu rw'abatizera. Ibyo bikadusangwamwo tukabimenya tukabyicarana. Pawulo we yaravuze ngo niryo shingiro ry'ubutumwa bwiza, ngo buzingiye mu ijambo ryo gupfa no kuzuka. Ndabitambutse. Kigira kabiri ni uburyo bwo kwigisha abantu gukorera Imana umunsi dukeneye ko bakora. Biriya nabyo sibyo. Impamvu biragenda bikagera ahantu bidutesha twebwe abakozi b'Imana agaciro, bigasa nkaho turimo twingingira abantu kugira ngo bakore turamuke. Bigasa naho imihamagaro n'impano z'abantu ziri mu bantu zihindutse impano z'ubucuruzi, zibaye impamvu yo kwitwaza ngo babone amafaranga, bigatuma imihamagaro y'abantu itagaciro. Ndagira ngo iki kintu naco umunsi dukeneye gukora tuze duhagurutse umuvugabutumwa tubwire ikiri ku mutima. Gusa ari ikintu nanenza ya materaniro ariko ga nk'umuntu Imana yo yayashimye, nuko iyo abantu bazi ngo turi mu giterane gifite objectif baza birinda kujakote y'ibyo bintu, bigatuma batanezerwa. Muzi ukuntu muri abasore mwese ga ndabazi, turabazi. Uzi ukuntu muzi gusirimba no kunezerwa, tuza twicara dutangatanga mu matorero ngo nyabona mwabaye benshi ku gatuti, mwabaye muteni mugabanuke, mukarwana musubizamwo mukanda kikaba ikibazo. Ariko uyu munsi kuko muzi ngusho umunezero ukagabanuka. Ndanezerwa nindenga ku gatuti nkaza gusohoka ndatanze ifaranga, baransaba igisobanuro cyakiriya gisirimba. Ibyo tugomba kubirenga. Umunsi wo gutanga amafaranga tukabwirana amakuru ya Yesu. Nk'iki gitaramo umucuranzi yacuranze neza cyane ku rwego rukomeye. Narinzi ngo noneho murasara muradutera imigeri, ariko mwamye muremera, mwaremereye, sinzi ikibazo mwagize. Bavandimwe, hari isengesho nasenze ndi mu kazi. Twebwe tuba mu kazi ka leta. Mu kazi ka leta hari ibyo ntovuga ariko no bivuga mu marenga mwo byumva. Haba amahoro de redemption abakozi bagenerwa, hakaba n'amahoro de redemption abakozi bishakira kubera inyungu, kubera n'ibindi. Noneho twebwe abarokore tidukunda kuja mu ngendo z'akazi twahirimbaniye twashakishije.
bigatuma babishakisha bahora batwara umugisha twebwe ntituwutware tukababara tukaruha batese ese uko inyungu zizagwira ari uko umuntu yabaye nkugira atya yabaye nkuhotora imvugo fata bije ugahindura amalinye budgetaire kugira ngo bikereye impamvu zituma woja mu rugendo rw'akazi ugaprofita amafaranga. Iyo bigenze gutyo umunsi umwe naragenja gusenga bibaye nka gatatu ko ndashaka kubabwira ngo tuze tubohoka nitugera imbere y'Imana. None mbwira Imana ntariko Mana ukunguku nzaza nja kugukorera urike kumpa mission abantu bo kubaza bakorera leta ikayibaha tore nanje ndagiye. Wari umunsi wa kane umunsi abarantumira hano abantu reka mbivuge gutyo haza abantu batwara za mission z'abandi. Mbwira Imana ngo ubwo bigenze gutyo reka nanje ngende mu yawe mission. Ndaza ahantu niriwe Kigali urumva n'umunsi mijizi ndabwiriza ngo mare kubwirizaho nabwirije kandi ndabwiriza baranezerwa barambwira ngo banezerewe kandi byari terarino rinini cyane ngo bamare kunezerwa bampa 20,000. Timwumva ko ari menshi ko murayaga yamoyatora mu ibarabara bampa 20,000. Okay, simvuze ico natekereje tata sawa Yesu wakoze wambaye ifaranga ariko gabangendeye muri misyobo bahawe 100,000. Yesu ateye ubwoba hari imvugo tutaza tutinyuka kumubwira ngo atarakara ariko iwe akabibona ko twabitekereje. Imana izikora ikunda abantu babohoka. Impamvu mvuze ibyo nyuma y'ibyico natekereje ko arico ciza kuri nje nico Imana yakoze. Impamvu niki Imana izikora ibikwiriye kuruta twebwe uko dutekereza ibintu. Ruruzi nk'uyu musore uvuze ati emereka mbuza abantu umuhamagaro wanize umuhamagaro ko ndumva ijambo ryanize ndashaka uko ndisohora ariko inzira yo kurisohora nkeneye amaboko y'abantu agakora ikintu. Twebwe yamara gushika so atashobora gusanga dukennye ashobora gusanga tutabyumvishe ashobora gusanga tutanezerewe ashobora gusanga turi mu yandi madeni y'amakanisa ashobora gusanga byinshi ariko ico nkundira Imana ni kimwe. Iyo umuntu akoze ico Imana ishaka ni ngombwa cyane ko Imana ishira mu bikorwa ikiri ku mutima kubw'impamvu z'ubwami bw'Imana. Bwana sifiwe. Umuhamagaro niki abantu bazabumva umuhamagaro. Umuhamagara ntaho bitaniye n'ibindi byose guhamagarwa ni uguhamagarwa tu. Tubishakire mu mwuka wundi no mu zindi mvugo uko umuntu ahamagarwa n'umuntu niko Imana izihamagara abantu bayo. Aho bitandukaniye gusa na amajwi azaduhamagara inshusha azazamo. Bamwe azaza mu nzozi abandi akaza mu babahanuriye abandi akaza mu iyerekwa ryabo abandi bakaza mu buryo babishaka abandi. Umuhamagaro ni ukuvuga ngo ni Imana iba yahamagaye umuntu. Umuhamagaro ugira intambwe zigera kuri 3 zikomeye. Intambwe ya mbere intambwe yo kuvuga ngo ese n'Imana yampamagaye ni Satani n'abantu. Intambwe ya mbere ni intambwe yo kumenya ngo n'ukuri n'Imana yampamagaye. Irijwi mbaye numva iki kintu mbaye numva ni Imana niyo yampamagaye kuko n'abantu bazabahamagara ko ndihuta n'ibindi biza bihamagara kandi muzamubibona. Tuzubona abantu bahagarara hano akavuga umuhamagaro cyane akawukabya ariko yaje kumara umwaka umwe akatugaragariza inshusho itandukanye nyine ibyo ahora tubwira. Ntimuzamubibona. Abantu bazabahamagara Satani azahamagara emotion zazihamagara santima zazihamagara. Ndagira ngo nkubwire ngo intambwe ya mbere y'umuntu ni ukumenya koko kw'Imana ariyo yaguhamagaye. Ubisomye muri Yoshua wabibona ubisomye mu bitabo by'abacamanza wabibona mu makuru ya Bagidiyoni ubisomye n'ahandi kumenya ngo iyi ni Imana impamagaye. Intambwe ya kabiri mu muhamagaro umuhamagari ukiri mutoya we uzuwutegeka kandi ari Imana ihaye ugutegekeramwo ntubimenye. Nico cyagihe uzusetinga ukazuhitamo. Nigeze kubona njana n'umupasiteri ahantu baduhamagaye ariko nyine ndabimusobanurira mbigira binini aremera turajana ngo tumare gushika dusanga iteraniro ni rito cyane. Yari yatwaye amakostime menshi
turi bugende kuwa gatanu kuwa kane tukirweyo kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru. Yari yatwaye amakositime menshi ngo tumare gushika hari ahantu muri za gitwe iriya haja ku Kibuye, batubwiye ngo barahuza amakanisa menshi ibintu binini cyane, ngo tumare gushikayo umugoroba tuhagerayo dusanga ni nk'abantu 5, ariko turavuga ngo burije none habaye ikibazo. kuwa kane ni kare, katurebeje kuwa gatanu, ngo habeje kuwa gatanu hazaho nk'abagore b'abaturage bakeya barimo nk'abagabo nka 3 kandi nabo badasukuye, badasa neza, badacangamutse, utokwambarira amakositime akomeye i Kigali. Arambwira ngo ntiyigisha, simbwiriza, igiterane kiri hehe? Nta giterane mpayambona. Nari kumwe nawe nahuri wega simpaye muvuga. Umuhamagari yari muto ugitangira ibintu uzugira ngo niwe uhaye ubikoresha, uzubitegeka. Muri mukutubona, muri mukudutumira hirya no hino, baguhamagara rimwe ari 3, tiwo jara mu kanisa niho hari kanisa rinini, itorero rinini, uzugutegeka, uzuhitamo. Iyo umuhamagara umaze gukura, we umaze kuva mu bwana, umaze kumenya icyo ukora, nuko Imana izikoresha abantu bisetinga principe muri wowe, umuhamagara ukagutegeka, tubuki utegeka wowe. Nico cyagihe abakozi b'Imana, Imana izimurekesha ibisa n'ibimunejeje ikamujana mu bisa n'ibitamunejeje, izimujana mu bisa n'ibidafite inyungu kandi hariho ibifite inyungu. Muri kuno kwezi gushize hari abantu twavuganye ko babonye amaviza yivuga butumwa, bagiye Canada, bagiye i Buraya. Sanga mfite ubutumire bwo mu makambi 3 ndetse bwari 4. Nari mfite ubutumire Imbarara, kagira ubutumire Musasa, kagira ubutumire bwagiriza, kagira ubutumire ku Kibuye. Bwo Kibuye bona bushojeje bune hane. Noneho kavuga nti noneho ibindi bese uyu munzani nateretsweho abantu ko baraje i Buraya no muri Amerika ngatumirwa mu makambane. Iyo umuntu amaze gukura ahabwa kumenya ubushake bw'Imana no gukora iki, kandi hose narahagiye kandi habaho amarealite atandukanye nayo mwebwe mubamwo hano, aremereye kandi agoye. Umuhamagaro rero muri makeya ndibwira ko mwene data mugomba gukura mwese mukagera ahantu mwemera kuyoboka ubushake bw'Imana kuruta kuyoboka ubushake bwacu. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo umuhamagaro ngo uzumenwaho amavuta amwe gusa. Robine ngo y'amavuta y'Imana mu muhamagaro ngo nimwe kandi ngo ntizihinduka ntiziva hwiri. Nimba Imana yaraguhamagariye kubwiriza ugakunda ibyo abaririmbyi cyangwa ibindi, amavuta ngo azaguma harya wahamagariwe, wazuva munsi y'umureko w'ico wahamagariwe, ugakauka ukananirwa ukibaza uko ibintu bigenze, amavuta agashira kandi ukumva ibivakanura bigira wobikora nawe Imana yo harya yaguhamagariye ntiwizibika amavuta yawe, wazuva munsi y'umuhamagaro ugashira, wemera wagaruka munsi y'ubushake bw'Imana ugakora kandi ugakora ibintu bikomeye. Uwo niwe muhamagaro. Ndakeka ko benshi muri mwebwe mwahamagawe. Hey, haleluya. Ijambo rigira kabiri. Inyungu zo gukora mu muhamagaro Imana ibishaka ngo twuzure. Niryo jambo twasomye. Abantu ngo bashaka kugerageza Yesu. Burya abantu turi banajuwa, muzi ko tuza twirengagiza ukuri tukaza tuja kubaza Yesu ibyo tuzi. Uzakurikirana abantu mu masengesho mupfukamye muhe musenga utegere rimwe na rimwe, wumva ibyo abantu baza babwira Imana, wumva ibyo abantu baza basaba Imana, wumva ukuri abantu baza birengagiza. Umuntu ngo araza yegera Yesu ngo aramugerageza, aramubwira ngo ese nokora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Ukungiye kurangiza ntimubwire ngo ndaja kure. Kibazo kimwe cy'ingenzi cyane tugendana kugeza kuri none, abantu bibaza ngo ese uko bazaja mu ijuru cyangwa ntituzajayo. Turanditse ntitwanditse. Iyo uganiriye n'umutima uzumva umutima wawe kubwira gute wenyine, ntutubeshega kuko ntaco twenda kugutwara. Iyo uhaye ugenda mu muhanda wenyine utekereje ibyo gupfa, ibyo kuja mu ijuru, ukiganiriza muri wewe, uza wumva mu mutima bihe bimera gute? Bibiliya
yatubwiye ngo Yesu aramubaza ngo ese uhawe usoma aya magambo y'Imana ngo yumva mwiki, ngo biza bikubwira iki? Ikibazo nitwe, ikibazo si Imana. Ukuri kwaravuzwe, umurongo urahari, turuzi iyi miti tuza tunywa y'abaganga. Umuti wose uzogura ari mushu ugasanga nturimwe agapapuro ka kataloge, uzugureka uwo muti uzukenga wo kwica. Ariko umuti wose bashiramwe agapapuro ka kataloge kugira ngo umuti ukugirire akamaro, ugomba kumenya ngo uyu muti umwobwa inshurizi nizi, amasaha ya naya, ibinini umubare ungana gutya, biba byanditsemo zose. Bibiliya iyi ni kataloge y'ikintu cyose umwana w'umuntu akeneye akiri mu buzima hano kwisi. Aramusubiza aramubwira ngo biranditse ngo ukundisha Imana ngo umutima. Donke ni iki Imana yashakaga kumubwira, Yesu yashakaga kumubwira? Yashakaga kumubwira ngo kugira ngo ubone ubugingo buhoraho nuko wuzura. Abantu bajya bajya impaka abakristo batoya, nazaga mbibona natwe kenshi turi mu masengesho tukaje impaka tuteseyeme. Ese ku mukristo niki yokora ciza conezeza Imana? Bamwe atoye umuntu yokiranuka, abandi atoyaye Bibiri rivuga urukundo, abandi atiki oya, nibiriya byose. Imana ikunda ngo umuntu uwo kubaza ngo ese umuntu ninde. Reka nkubaze ikibazo kimwe, uzumve wawa ni wo baza kuba nkamukuru hana abandi ko ndabona ari abasore. Umuntu azasitara akavuga ngo kuguru kwanje, asaka mbyibaza yagira atya ngo kuboko kwanje. Uyu nje uza wiyitirira amaguru n'amaboko n'amaso n'umutwe, wagira utya ngo umutwe wanje ari hehe njewe nyiri ibi bintu ari? Kuko ukuguru ndi kobwira ukuboko ngo kuboko kwanje. Ariko uyu muntu uzuvuga ngo akanwa ka sinijwiga, ijwi naryo azamara karibwira ngo ijwi ryanje, uyu ninde? Uyu muntu ari ubabwamwo n'iki ciyitirira ibi byose? Ni ukuvuga ngo umuntu wuzuye sakanwa si umutwe si amaguru si amaboko, ni umuntu ugizwe n'ibi byose. Umuntu Imana ishaka ni umuntu wuzuye. Muri iki gitabo Luka we yanditse ari amagambo agera kuri 4, niyo nshaka ko turangirizaho. Aravuga ngo uzukundisha Imana umutima wawe wose. Cyagombye kuba gihagije umuntu avuga ngo wakundishije Imana umutima wose ntagisigaye, kuko umuntu n'umutima. Ariko sibyo, tuza abantu benshi bakundisha Imana imitima yabo yose, ariko ntibayikundisha imbaraga zabo. Zimwe bakazisipetinga mu busambanyi, izindi bakazishora mu bwibyi. Ariko muzukuru azumubwira Imana akavuga ngo nta yindi ngira, nta nindi nopfukamira, nta nindi nosenga, njewe ndi uw'Imana, nkunda Imana. Ariko reba iyo Mana, ushora imbaraga zawe muri iyo Mana. Aravuga ngo biranditse ngo uzukundisha Imana umutima wawe wose, ngo n'imbaraga zawe zose, ngo n'ubugingo bwawe bwose, ngo n'ubutunzi bwawe bwose. Reka turebe ukuntu umuntu yokuzura muri bino bintu bine akaba abaye umukozi w'Imana mwiza. Bibiliya igaragaza ko nta gitangaza kirimo umuntu gutunga ubuzima bucitsemo, umuntu gutunga amama biri muri uyu mubiri umwe, nta gitangaza kirimo. Birashoboka ko umuntu yogenda gutya mu rwego rw'umubiri, ariko umutima uhaye ugenda gutya. Umuntu ni ikiremwa kiruhije. Nuza gusoma mu byakozwe n'intumwa ngira ngo ni 9:37 haravuga ngo Mose ageze mu butayu yisanga abantu batakimwumvira. Yababwira ngo mucaha bagacaha, yababwira ngo mugire gutya bakagira batya. Bibiliya iravuga ngo abarebye asanga ngo basubiye mu giputa mu mitima yabo. N'ubu ngubu n'ukuriya muntu uri kwiremba tobibona. Uwo mubwira ngo ese ibitekerezo undebera ibitekerezo biha bigucaho bisubira byasubiye Remera, ko murabona ko ubwenge bwacu bwose n'ibitekerezo biri hano. Yoba yari kwareba ngo azatubwira ngo muhemera aratambutse, habe nanje ukuno mucaho ndi hano, kandi nkaguma nkavuga ariko kera nagiye. Iyo agira ubwo bushobozi ngo aguma notinge kera abantu basohotse, twari kubona benshi. Umuntu ni ikiremwa gitangaje, kuremwa kwacu kuratangaje. Ibyumba by'umutima w'umuntu birahebuje. Nabajije mudagira umunsi umwe ndamubaza ngo anemo muze turakwemera umuntu arangana ate? Arambwira ngo umuntu ni munini ngo araruta ijuru n'isi. Tese gute?
ngo byombi bibitse muri we, ngo yikoreye ijuru ngo n'isi. Aramwa ngo umuntu araruta ijuru n'isi. Ndatangara turi mu kubona abagore b'i Kigali nje nzavuga ngo basaze, n'aba bakobwa ngo bari mu gupfa n'abagabo babo, cyangwa abagabo nabo basaze, ngo umwe agapfa n'undi ngo ari wakunda wenyine, kubera ko inguri mu gukunda n'abandi. Ngo urukundo rwose ufite rwose ngo urumukunde. Mundebe hano basha mundebe nta muntu wo gukundisha urukundo rwose. Bideri hano harimo icumba cyo gukunda imodoka, harimo icumba cyo gukunda amafaranga, harimo icumba cyo gukunda bene manyonga tuvukana, harimo icumba cyo gukunda abanyamurenge, harimo icumba cyo gukunda abazungu, harimo ibintu no rukurundaho rwo gushiriza rwose. Ngafata izo nkundo zose nkabwira umugore ngo zose nzikurunzeho, singikunze umuduga, singikunze ibiryo, singikunze ifaranga, byose ni gute birashoboka? Nimureka abantu bakunda abandi, niko kuri, kuko Bwana sifiwe. Bo rukurundaho nawe ubwawe rwo kuremerera, rwo nakubera ikibazo. Yesu akunda ngo tubeho twuzuye, umuntu w'Imana yuzuye. Nakureba mu mbaraga asanga ukunda Imana, nakureba mu butunzi bwawe asanga ubukundira mu Imana, nareba ubugingo ni mu cumba kizagihurirwa, ni icumba kiba kure, ubugingo bw'umuntu buzabuhuriramo n'ubugingo bw'Imana. Kandi bwayoba ubugingo bw'umuntu bugahuriramo n'ubugingo bwa Satani, umuntu akishima. Bibiliya iki dusaba abavandimwe, hari aho muri Bibiliya handitse havuga ngo ubutunzi bw'umuntu aho buri ngo niho n'umutima wiwe uzuba. Hari amagambo mu gitangaza ca 9 Mose yaganiriye n'Imana, Farao yari yaratinze kumva, ariko biri mu mugambi w'Imana. Bibiliya niko ivuga ngo Imana yari yaramunangiye umutima atinda kumva no kurekura abanyesiraheli. Ngo bigeze mu gitangaza ca 9 none ngo asanka wumvise ngo aravuga ngo nukuri ndabarekuye nimugende muje gukorera Imana yanyu. Ariko arababwira ngo murasiga ubutunzi bwose. Isiraheli ngo irishima cyane, baragenda ngo babwira Imana bati Farao yaturekuye, yemeye ngo tugende tuje gukorera Imana yacu mu butayu. Imana ngo ibwira Mose ngo ese muragenda mu butayu musize ubutunzi, Imana yanyu muzayikoreshereza mwiki? Aravuga ngo ukuye kujana ubutunzi bwanyu ngo n'ubw'abanyegiputa nabwo muzabujana. Bavandimwe, njewe iki kintu iyo ngikuruye nzambona dufite abakristo bato bakijijwe mu gitangaza ca 9, abona sohotse mu kabare no mu muruho no mu gasuzuguro k'abapagani n'ibindi, aravuga ngo ico kirahagije. Ariko iyo ukoze ku mutungo ni ikintu gikomeye. Ese muzi kino kintu ntimuruzi ubu buzima tubamwo hano ku isi si iterabwoba, ni ubuzima butanga ishusho y'ubuzima bw'iteka twifuza kubamo. Ubu buzima mbisubiremwo tubamwo hano ku isi ni ubuzima burimo butanga ishusho twifuza kuzabamwo iteka ryose. Ni ukuvuga ngo iyo tuza kumenya iryo banga tuba dukorera Imana cyane mu butunzi bwacu kugira ngo tububika hatagera ingesi n'inyenzi, kuko niyo turimo turaja. Bibiliya iravuga ngo wabyawe n'umugore wese ngo aramigiye gitoya cuzuye umurongo kandi yarangiza agacibwa. Turabuye umunsi gusa turatambuka. Bibiliya dusoza yavuze ngo Imana ibwira Isiraheli, irimo irabaha amabwiriza ku butunzi. Irababwira ngo ntimurakare igihe ngo gito nabacishije mu butayu ngo kwari ukubagerageza ngo ndebe ko mu nkunda. Aravuga ngo nyuma yo kubakuramwo muzarya, muzanywa, muzatunga, ngo muzubaka. Ariko arababwira ngo muzarinde imitima yanyu ngo nimumara kurya no kunywa no guhaga ngo ntimukibagirwe. Bavandimwe, nzambona njewe twarakize, nta bukene mufite. Umuntu ufite ubukene bufite mu mutwe. Je niko ndi mukubona. Nimba uzugira ngo ufite ikibazo cy'ubukene, ubu ufite mu mutwe, ariko ntubufite mu mufuko, ntubufite ahandi hantu. Ufite ubukene mu mutwe, kuko Yesu yatumenyeho umugisha. Uzi ko Satani Imana izikora ibintu, Satani akaduhumisha kugira ngo tutabibona ngo twe dushima Imana. Ndi mu bantu baje hano mu Rwanda mbere 94. Ikintu twambukanye ku mupaka ni umubiri.
n'ipataro umuntu yambaye nyine n'amahuzu gutya, ariko ifaranga ntazo twazanye. Ngo tumare gushika muri kino gihugu dusanga nta kazi. Bantu baciye muri HCR nje sinaciye, yazage bahereza akarago kamwe kakandi kumukeka. Tukaza twagera mu nzu tukaryama, ariko uzikuryama ku karago nta musego. Mu nzu ya sima nta ayo makuru mwaratese, mwaramugaye byararangiye. Nukwirirwa no zembaza abahungu ntariko basha ubwanwa ko twe tutabugiraga ngo ntitwariye mayoneze mwarayiriye ibintu birangirika. Aho urebe ngo kutekereza ahantu abantu bavuye tukaba tugeze habe naha honyine. Dore ibi ngibi siko mu mazu yanyu mwese mwubatse suku bimeze. Ariko nitubwira abantu ngo yeme nimureke dukundane dushishikirane dutezanye imbere mu muhamagaro tugere ku zindi ntambwe zikomeye, tukumva ntaco dufite. Reka mbabwire iki kintu bavandimo ngiye gusoza. Nukuvuga ngo Imana ikeneye ngo wuzure ukundisha Imana umutima wawe wose. Niko umuntu azareberwaho nuko ntakajwi nakamwe kakuzamo kakubwira ngo wose ngindi Imana. Cyo ni kimenyetso gikuru. Ikigira kabiri nuko mbere yo kubwira abantu ikikugoye umutima uzo kubwira ngo banze ubwira Imana, akaba ari ubwira inshuti ya mbere ubukundisha Imana umutima wawe wose. Ikigira kabiri ukundisha Imana ubutunzi bwawe bwose. Nuko umuntu ukundisha ubutunzi bwiwe bwose azavuga ngo ubwo ari bibiri byiza, iciza ca mbere ni compa Imana. Iyo ni sinye nziza cyane. Ikigira gatatu iyo umuntu akundisha Imana ubugingo bwiwe bwose azaburemera urufunguzo rutuma ico cumba c'ubugingo kitokingurirwa icarico cyose ngo kicanduze. Hari ijambo ryiza Abigayili yabwiye Dawidi, aramubwira ngo kubera igikorwa cy'urukundo nkoreye Dawidi ntunicane n'abagaragu n'umugabo wanje Nabali. Aramubwira ngo nukuri umuzingo w'ubugingo bwawe, ngo ubugingo bwawe buzahambiranwa n'ubugingo bw'Uwiteka, ngo mu muzingo umwe w'ubugingo, c'est-à-dire uzomatana n'Imana ubudatandukana. Yesaya yarabihanuye muri Yesaya igice ca 49 uhere ku murongo wa 14. Mwumva urukundo rw'Imana rutangaje Imana izibwira abantu. Aravuga ngo se ninde muntu wonse umwana ngo wo mwibagirwa nta munsi. Ariko arahindukira aravuga ngo kuri mwebwe abantu ngo mwobikora. Ariko aravuga ngo njewe Imana ngo nabaciye nk'imanzi mu biganza. Hey, haleluya! Ngo kugira ngo ntazabibagirwa kandi ngo inkike zanditseho amazina yanyu ngo zihora imbere y'amaso yanje iteka ryose. Yesu aragukunda. Yesu aradukunda bikomeye bitangaje. Reka ndangirize kuri aka kantu. Inyungu z'umuntu wasobanukiwe, Bibiliya iravuga ngo bigukura mu bubata. Turi kumwe? Umuntu ngo wasobanukiwe ngo bizabimukura mu bubata, bizabimushira muri demokrasi. Impamvu nuko ufata ibyawe byose bikaba mu maboko y'Imana ukumva uri asire. Nta bundi bwengetwa, nta yandi mayeri. Hari ibintu tuzadukora tukagira ngo ko turakwepa Satani, tukagira ngo yeye twashoboye kubera ubwenge. Ni umwuka usirikira, ni umwuka uzunguruka, ni umwuka ukontorora ikirere n'ukuzimu. Ni ikintu kinini. Ariko iyo tumaze gushira ubugingo bwacu muri Kristo, tugira assurance ikomeye yo kumenya uwo twabikije ubuzima n'ubugingo, tukagendana amahoro. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, inyungu z'umuntu wakoreye Imana, ijambo rya mbere ni imvugo ikomeye ingana no gutamba. Umuntu watambye yabitekerejeho kuba ari ukubwira Imana ngo nta wundi mugabo n'umugore notambira, urabaruta bose. Ikigira kabiri ni wewe mwami wanje, kuko nta uzutambira utari umwami. Ikigira gatatu ko ndakubwira imvugo ziruta izo nakubwirishije amagambo zo guca bugufi nkakubyinira, nta wundi uzubyinirwa. Iyo umuntu akoresha ubutunzi bwe aba ari mukuru cyane. Ni ikintu ijambo rya mbere gisengeye kidasaba gusengerwa, ni ikintu kiri automatique ku ijambo ry'Imana. Iyo umuntu abibye arasarura. Ikindi, iyo mirimo ikomeye cyane Imana iziyitwibukira. Simba nshaka kwitanga ingero, ndabizi ko nizanyu muzifite, ariko nanje ndazigira. Nanje nagiye nzibona umuntu agakorera Imana akantu, Imana ikamugirira neza. Muze mukora ibintu byiza. Hari umunsi umwe Satani yangerageje anteza ubukene kugera ubwo ku cyumweru mbura habe n'amaturo n'amatike. Ndavuga ngo ese uko bigenze gute? Ndavuga
ndavuga ndetse none ko bigenze gutya nzagenza. Umutima urambwira ngo ubwo haje impunzi nyinshi, reka mbwira umugore amese imyenda yose tuyitere tuyipakire mu isakoshi yanje yuzure inasaguke tuyijane. Aba ariko mbigenza. Simvuga ishakurikiyeho. Mu bukene bideringira mu buzima mu myaka irenga 20 singira ubukene bw'ibyo nambara. Uko mbabwiye ukuri abanzi turaziranye noke nibindi kandi ndabikennye pe. Ariko ikintu citwa umwambaro ngiharwaho assurance yuko ntazongera gukina ico nambara, kandi uko niko kuri. Njewe sinza nkatabije kwambara, sinza nagura n'imyambaro kubera ko nagiye arisho ngiye gukora mu mugi. Oya nza ngenda uwo mpuye nawo nawukunda nkawugura. Ngo buce mbona ikindi kintu. Bibiliya iravuga ngo muri byinshi Imana yarebeyemo Abrahamu iza ngo kumurebera nyuma ku magambo birakomeye. Ijambo rya mbere ngo kwizera ngo kwatumye haguruka ngo agende kubera ijwi ry'Imana, ngo agenda nk'utazi yahayaja ngo kubera kwizera Imana ngo iranezerwa. Ikigira kabiri, Imana yonyine ngo iramugerageza imusaba Isaki. Abrahamu abona ngo nta kintu. Bibiliya iravuga ngo Abrahamu ngo yize yarazi ngo Isaki ko Imana yavuze ngo azangana n'umusenyi ngo angane n'inyenyeri. Abrahamu ngo aribaza ko Imana yambwiye ngo izampa umwana uzabyara bangana n'inyenyeri n'umusenyi, none ko imunsabye ngo imwice. Bibiliya iravuga ngo yizera kuko ngo Imana ngo izizura n'abapfuye isezerano rikuzura. Reka nkubwire iki kintu, iyo umuntu akoze ico ijambo ry'Imana risaba Imana ntizigaherwamo. Haleluya. Tuza tubabwira ibi bavandimwe ngo muruhe mushuhe mu mutwe nkabankoye ikimogi ngo uruvuge ngo reka nkore. Oya, ariko ntituzobahisha ukuri ko tuma mukora ibintu byiza mukabona byiza cyane. Ubushize hano iwacu ababana turasengana, sinabivuzega muri Foursquare, reka mbivugira hano ubwo muhari. Nta muvuga butumwa waje witwa Ernest muza mu mucamba ariko kurya nza ndakariyo muhe muguma kutamwemera. Muze mumuhemera. Arabwiriza twari dufite icumweru ngo cyo kubwiriza gukora, aza kugera ku ijambo aravuga ngo zana ico ufite ngo nguhereze ico udafite. Aravuze ngo zana ico ufite ngo nguhereze ico udafite. Mwenti mwabyumvishe nico gituma mutabonye ibintu. Kaba mfite ibihumbi 200 nabikije kado, namubwiye ngo reka nkore projet yo kugura amakaro. Nari mbaye mu nzu imyaka 7 timuragera iwanje harya. Iyo ni dossier mufite. Timwari mubizi. Iyo ni dossier kera mugize ikomeye. Noneho biranga kibaza. Aravuga ngo zana ico ufite ngo ngweretse ico udafite. Noneho nkaba nafashe ibihumbi 200 yewe mbikira ngiye kugira projet nzana amakaro mu nzu. Ko ndatangaga ubuhamya. Inyigisho narangije. Ko murumva mutanga ku ifaranga? Oya, izagisha. Uzuzigeraho abantu bagahwera. Ariko muratanga. Muratanga izo mufite n'amahoro. Tuzamuha ifaranga. Na Yesu azamuha izindi. Nuko bati muje muri recreation, muruhuke muragaruka amateraniro. Ngo turuhuke abagore b'Ikigali dusigaye tubatinya. Mpamagaraga umugore ntiyewe natekereje gutya. Umugore atoyaye 200 ni make nanone ntaca amaze. Dutange 200 kuri ziriya nyigisho ntoyaye. Yavuzega ngo tuzane ico dufite duhabwe ico tudafite. Sawa. Mpamagara kado ndiyewe yarazi ku iyo projet remere uzane amafaranga hari akantu nabonye ejo nzoya kugarurira muri no minsi. Arayazanye ndagenda mu isapu shiramwe ibihumbi 150 ibindi 50 bijana kwa Mbonigaba mu ikanisa. Aho ga Yesu ngo buce muhirwa arampamagara muri Amerika. Nzamvuga ikintu ngakunda ngo abantu nibakigira amashaka bagikurikirane bamenye ko ubuhamya tuzadutanga n'ubw'Imana. Muhirwa arampamagara arambira atese bite bimeze gute, turavuganye bene uko ni inshuti yanje ni president abayumbe muri Amerika, none ngo tuvugane. Nuko ndabura ndeze mu wonga birinka
sinosaba amafaranga ingano yanje singira umugabo wasaba amafaranga ndibibaho ariko nosabika twebwe abanyamurenge tuba dusabanika arambwira ati singuha inka ntacikumarira namenya amakuru kuba mu nzi itameze neza none reka tubitekerezeho turi nk'abangahe barabitekerejeho ngo buca ateba amafaranga yarabuze contribution sociale ku isi yabaye nyinshi ariko turaba tukohereje dukeya banohereza 1,400,000 ngo buce haba ikindi gikorwa gikomeye abandi bantu baravuga ngo bamenya amakuru ngo bidera afite ideni ryaba donc cyatumye bigenda gutyo nuko naguririshije inzu ngo nje kubaka iyindi ngira ikibazo y'amafaranga aragenda ngo ntangire kubaka aracikanwa bituma mfata credit uko ndasamara izinzi bati twamenye ko bidera afite ikibazo cy'ideni none rero mureke tube nk'abari nyeganyeza turinyeganyeze bati sawa turakohereza 4,4,500,000 ndagira ngo mbabwire iki kintu bavandimwe sindimo nshaka kukubwira ibyanje njewe ibyanje ni buri munsi no bivuga mvuga muti bideri yaracanganyikiwe noneho asigana niko kwigisha kirwa tubwira ibintu ariko ico mba mbabwira ndakizi ico mba mpaye mbwiriza singishaka ngo dutinde cyane kuri ari amakuru kandi niryo shingiro ariko nkeneye ngo tuze tugaruka mu byo tubamo impamvu ibintu bidahinduka ibintu ntibizoguma mu ndirimbo ntibizoguma kuvuga kundi hari ibintu bibiri umwuka ari mukunshira ku mutima ni dutoza abantu guhinduka abantu bahinduka baba abakristo kandi bashira mu bikorwa ibigenwa n'ijambo ry'Imana nico gituma amakanisa yacu menshi yuzuye abaririmbyi n'abanyamasengesho n'abavuga butumwa ariko buzuye ubukene kubera iki tidukora kwigobotora ibyo umwuka bizatuzanira impano no kuririmba n'ibindi bitangaza by'umwuka ariko ibyo gukora nibyo buzatuzanira ibikorwa amafaranga azazanwa n'andi mafaranga ni principe y'Imana soza bavandimwe Bibiliya yavuze ngo nitumara kurya no kunywa no guhaga buri umuntu wese ararya akanywa gahaga ku rwego rwiwe ntugafata ubuzima bwawe ngo bukompare n'ubundi umuntu ni unique imbere y'Imana uko nyine ungana Imana irashaka kushiftinga uhereye kuri uko nguko umeze ikakuzamura ku rundi rwego rw'ubushake bw'Imana tugiye gusenga Imana ariko tarava hano turakora ico gikorwa nanze kuja mu makuru y'abatabita ba Dorikasi naje kwanze kuza makuru yaba Hezekiya nanje kuza mu makuru y'abandi bantu benshi hari umunsi umwe ngiye Nairobi nzambibwira abantu ngo ngere kwidwani mpura n'umugore uhayurira w'umukongomani ngo bamwatse visa y'ibihumbi 50 hari ya Busihe ababaye cyane kandi abantu bakunda kuhaca mu rukerera saa 8 amahirwe nkaba nari nyafite mu zukuri ndayamuha aratanga visa arakomeza simuzi ariko urwo rugendo ntiruzamva mu mutima ibintu Imana yagiye inkorera naragiye nari ngiye gusaba visa yo muri Australia icambere nageze mu mujyi nijoro habaho gituri niko tuza tucita habaho baragumuka kwa abantu barikanga ngo bamare kwikanga sinari mpazi umukobwa umwe araza aramfata ngo ko ndabona uri umugenzi n'urusakoshi ngugiye Kasarani kwa Bayotama tisawa siwi wacu sinawo mbayenja ariko ndakujana ngushitse aranjana uwo mukobwa simuzi aranshitsa Yotama ngo buce wumve ineza ntoya Imana izikurikirana ngo buce nje ahantu gusaba iyo visa ndagenda ngo bamare gushika bambaza ikibazo kimwe d'abord imodoka yatujanye y'umugabo witwa Levisi ngo nshike tucibwirana aratubwira ngo yapfushije umudamu nanje nari napfushije umudamu turakundana aratubwira ngo ubuzima bwacu bw'uwo munsi bwose ngo arabugaramiye atujana kuri hotel atujana ahantu hose akora ibintu bikomeye turagenda ngeze mu kizame muri interview bambaza ikibazo kimwe gito cyane kiransinda barambaza ngo ese Felix ufite imyaka ingahe y'amavuko ndayiyoberwa ko murumva shitani
ufite imyaka ingahe y'amavuko? Ndababwira ngo navutse 1973. Barambwira ngo uratsinzwe. Twakwaje igihe wavukiye cyangwa twakwaje imyaka yawe? Uratsinzwe. Ariko ngo mararambwira ngo tukugirira imbabazi, reka tuguhereze visa ya Australia. Gusa nyuma y'icumweru kimwe barongeye barayinyaga, barayiretira kubera impamvu n'izindi. Bavandimwe, nta morale, turi abagabo bakuru, twoba tucigisha abana bacu n'abarumuna bacu n'abashiki bacu inyigisho zisa no kubasindisha kugira ngo mukore ibyo mudashoboye. Ariko kandi tuzahora tubatoza gushigikirana mu mihamagaro no gukorera Imana kugira ngo abafite icyo Imana yabashize ku mutima babone uko bagishira mu bikorwa. Murakoze cyane, Imana ibafashe kandi Imana ibaha umugisha. Amen. Hallelujah.